Evo, zanimaju me neki novi planovi, jer se snima nešto novo u Hollywoodu, što bi bilo zgodno da mi znamo, jer imate već novi plan. Pa ima nekih stvari, uvijek ima nešto se kuha, ali sve dotle dok se ne, čak i kad se potpiše, zna se dogodi da se ne dogodi. Ja sam izgubio jednu seriju koju sam trebao i ostao zapravo jedini od cijelog kasta i onda su sve kompletno promijenili. A već sam snimio i taj pilot koji je kupljen. Tako da postoje uvijek neke stvari nepredvidive u tom poslu, tako da nikad ne treba reći jeste, to je dok se kuha u loncu nešto. Ono što treba možda spomenuti u ovom našem intervjuu je, što bi bilo važnije i značajnije, jeste da 6. rujna, uvijek se trudim da ne kažem, na primjer, septembra, kad se učim novim jezičnim odrednicama, da 6. rujna imam premijeru filma na Toronto Film Festivalu i zapravo otvaramo festival sa filmom Fugitive Pieces, koji sam radio za Kanađane. Prije 1.5 dana smo snimali, mislim, u Kanadi i u Grčkoj. Igram jednu od glavnih uloga u tom filmu, divan je film. Igra još Stephen Dillane, Rosamund Pike u filmu, jedan mladi dječak i ja. Mislim i puno to, ali to su glavne uloge. I divan je film, tako da se veselim tome. Evo, to je recimo jedna od novosti koja mislim da je značajna da se spomene uz mene. I evo, možete li možda nekakav osvrt napraviti na hrvatsko kazalište danas u odnosu na one godine, recimo, kad ste vi igrali Hamleta, u stvari prije nego što ste vi počeli snimati filmove? Je li to negdje uznapredovalo? Kako naši glumci danas kotiraju? Bi li oni mogli uspjeti negdje u Hollywoodu? Pa može svako uspjeti, znate, i užasno je teško, naravno. Strašno je teško. Tako da ne vjerujem u to da je lako to napraviti. To je užasno teško. Je potrebno mnogo sreće. Ima toliko divnih glumaca u nas, fantastičnih. Evo ja mogu da govorim samo o svojim tim brijunskim iskustvima, jer ja se samo tamo bavim teatrom. Ali evo, jučer sam gledao mog Pređu Vušovića, pa opet se iznova zaljubio u njegovu tako delikatnost glumačku i ljepotu i talenat. Ali za uspjeti vani treba otići vani, znate. Treba se odlučiti otići vani. I onda dobiti taj loz, izvući ili ne izvući. Jel se služite internetom? Malo jedino sad sam se već naučio dobro pisati, jer bilo je vremena kad sam po 60 stranica koje sam pisao za moju knjigu izgubio u nepovrat. Tako da da se slabo služim internetom, znam pročitati poštu, ali sve drugo mi otvaraju žena i pomažu žena i djeca, djevojčice moje, one su eksperti. Je li knjiga konačno gotova? Ova druga knjiga koja se zove Green Card nije gotova, iako sam bio sa Profilom dogovorio da bude gotova do 9. mjeseca, ali sam zaustavio stvar. Jer pošto se zove Green Card, to već samo ime govori da pišem o mom životu u Americi. I samim tim mislim da, iako imam jedno 160 kartica napisanih, ali mislim da toliko još toga ima što spada u tu knjigu, što nisam opisao. I hoću da to zapišem. Tačno imam, znate, kad pišete takvu vrst knjiga, onda imate poglavlja ili priče koje stoje u notezu i koje tačno znate da morate napisati. A nemam vremena i neću da žurim. Napisao sam ovu knjigu do posljednjeg daha koja je bila jako uspješna i u Hrvatskoj je prodana jako mnogo i u Srbiji je čak 4 izdanja imala i bila je na prvom mjestu kao bestseller mjesecima. Tako da nemam razloga nikakvog da napadam svoju čitalačku publiku s tim, specijalno zbog toga što to nije moja prava energija, niti moja
specijalnost, kao da sam ja neki književnik, iako je to jedino udruženje uz udruženje, vatrogasno udruženje u Fažani, kojega sam član. Udruženje književnika je jedino udruženje u Hrvatskoj koga sam ja član, Viskovićevo udruženje. Ali, kažem, nije to moj zanat pravi, tako da ne žurim se. Biće to, vidim, lijepa knjiga jer će se početi dovršavati sad sve ono započeto. Evo, otkud vi u kombinaciji sa Miroslavom Tadićem? Vjerovatno se znate iz LA. Miro, ja se znademo iz LA, tamo smo se upoznali. Zapravo me Vlatko Stefanovski upoznao s njim. Ja sam s Vlatkom veliki drugar i svirali smo zajedno. Nekada sam ja njemu bio gost, znao biti gost na njegovim koncertima kad su bili najpopularniji Levi Sol u Zagrebu. Pjevao sam s njima zajedno Si zaljubi Fedno mome i takve stvari. I onda je on meni poslije na koncertima bio gost u Makedoniji ili u Zagrebu ili gdje god sam to radio, u Beogradu. A onda sam se s Miroslavom sprijateljio i to je jedan čudestan čovjek, neviđen. Prije svega neviđen čovjek, fantastičan. Postali smo veliki prijatelji i vrlo često se posjećujemo u Los Angelesu. I on je, kao što znate, jedan od najvećih na svijetu gitarista. Tako da ćemo ga i večeras slušati. Kako izgleda taj vaš zajednički performans? Pa vidjet ćete, tu ima tako, kako da kažem, ima tako pjesama koje se njemu i meni sviđaju. Ima makedonskih pjesama, da ima par mojih pjesama koje je on obradio. Imamo 3 pjesme Arsenove koje je Miroslav obradio na svoj način, aranžmanski. Tako da djeluju više kojenovski nego dedićevski, jel? Što daje neku interesantnost tome. To je divnoj poeziji Arsenovoj muzici. Tako ima još nekih međimurskih i tako. Internacionalno. Da, internacionalno. Evo, ja ću vam se zahvaliti, hvala lijepa što ste nam bili gost. Molit ću vas za kraj, ako može nekoliko stihova, dakle da vas čujemo, ako imate nešto čega se sad možete sjetiti, malo poezije ili bilo čega, vjerujem iz vaših usta da će svi biti oduševljeni. Pa ne znam što da vam kažem. Ne znam, obično mi stihovi i ne padaju na pamet. Obično u ovakvim prilikama ne recitiram svoje stihove. Uvijek uvatim priliku da kažem bolje stihove gledalcima. Evo recimo uz ovaj zalazak sunca i za ovu ljepotu ovakvog prizora. Da kažem, sve će ove stvari još jedan put doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti blagi dani i te divne noći i ljubavi naše, čedne, strasne, dobrodošle. Sve će ovo još jedan put doći. I nakon 1000 i 1000 godina opet ćemo naći isti pogled onaj, isti osmijeh onaj, blagi i domaći. Tino Ujević. Hvala lijepo, želim vam puno uspjeha. Molim, da.